phakathi abantu abakhulu udokotela uMalala Phezulu njengoba bengishilo ke kuwe emlaleli ukuthi namhlanje sivakashelwe abantu abakhulu kakhulu udokotela usuka ibanga elide eza lapha kwelasemshishi eJozi ezosichazela ke kabanzi mayelana nezinkinga esibhekene nazo nezomhlaba kanye nezo zonke izinto ezikhona kanti ke ngaphandle kokuthi ngichithe isikhathi sikubingelele baba udokotela uMalala Phezulu thokoza mkhulu sawubona sibingelele kunina abasakazi nabalaleli emakhaya ngiphinde ngibonge ithuba nje lokuthi ngigcine ngifikile namhlanje khona la eGoli sizobonisana ngesibonisana ngakho ngithemba ukuthi kuningi esizokufunda namhlanje ngiyabathokoza hayi kuningi kakhulu mkhulu noma Mthembe ngangifakazela ukuthi namhlanje ku back to my roots sizokutshela okubalulekile sizokutshela imvelaphi yakho kanti sihlezi naye ke ubaba udokotela uMalala Phezulu yena uvula inhlanhla usebenza ngazi izinto ezifana nalezo Mamthembi singafakaza nje ngiyazi ukuthi mangihleli nawe ngizizwa ngikhululekile kwamina ngikhululekile kakhulu kumbona esefika futhi ezosichazela ngoba ke ngempela ziningi izinto esifuna ukuzazi kakhulukazi ngesibongo into mina engifuna ukuthi ngathi singayizwa kahle ngoba lamalanga sekukhona into embi eyenzekayo engayi-understand engifuna ukuyi-understand ngoba lamalanga njengoba ngasekho inhlonipho kangaka kukhona obaba abakhulelisa izingane zabo kuhamba kufikephi wena kalaphi kulungiswe kanjani ngiyabonga nje ukuthi ukhona ubaba wethu ozosichazela nangesibongo ukuthi isibongo simqoka kangakanani emntwini kanti ke ngaphandle kokuthi sichitha amaseko dokotela singakuchithela isikhathi into ekumele sihlale kuyo ngqo yithi inkulumo yethu yanamhlanje sibheka ibongo ngoba kudala siyakhumbula ukuthi kwakukhona isilo ushaka ube nesibongo engwakaZulu kodwa kukhona oMageba kukhona osibanibani njengoba kukhona nami uma ngethe la emsakazweni kukhona nodokotela uMalala Phezulu kubaba uDlamini usiba likhulu njengoba kunjalo mkhulu esifuna sikwazi ukuthi sikwazi sikutshele nomlaleli namhlanje ongasifundisa khona mayelana nokuthi sithinteka kuphi singabantu ekuthenini njengoba wena usebenza ngokuvula inhlanhla thina singabantu sithinteka kuphi mayelana nokuthi silungise izinto zethu ngokuthintana indaba yezibongo sakazi lento ijulile inkulu ngoba iyahlupha kunabantu abazama ukuvula inhlanhla igcina ingavuleki true ukuthi isibongo noma imvelaphi yomuntu ayaziwa sinabantu esengisebenze nabo kakhulu abanye sibasiza lesibongo wani akekho umuntu okufanele angabe nesibongo sakhe esiqondene naye ibongo ke isukela kubantu size sibe oDlamini nje kodwa mawuhlehla kwakwamagama abantu la besithi masibabize empepheni basabele ngoba namhlanje kodwa abantu izinto bayiphambanisa kwafika umuntu ngifuna ukuyilinganisa ngezomzekelo into esuke yenzeka kwafika umfana esigodlweni ekhaya ngangisasebenzela ekhaya likhulu la ngizalwa khona fika lo mfana unane induna yini amapimples kuthiwa amapimples esikhathi samanje befika lo mfana mdala ngikhuluma ngomuntu osemdala uthi njalo yena methola umsebenzi mase kufanele ahole umlungu uvela amshaye mesebuza nje uma imali yakhe ngoba abanye sebeholile yena akayithola imali azathi uyabuza vela ashawe kusho ukuthi ubanga isidina ukukhuluma kwakhe kuyisidina masicheke emakhosini sithola ukuthi no lo muntu unegazi elilodwa uma kuthiwa unegazi elilodwa sibuze emoyeni kwenziwa yini kutholakala ukuthi lo mfana ukuzaleka kwakhe unina no nalo ozali obaba wakhe lo mfana umama nomama balamana kahle kahle udadewabo kalo ingane yakhe umfana iyalala nengane kalo yentombazana so abantu ababodwa lapho umndeni owodwa sorry kwaze kwaphuma ke kwatholakala ukuthi kuzaleka ingane izaleke esibongweni esisodwa they try to igazi lilodwa ngoba laba bantu phela khumbula bayalamana lwabo mama kodwa ingane izolala zombili sekuzozalwa lo mfana mezalwa kuthola ukuthi unegazi elilodwa kusho ukuthi wala komalume
alikhi kubo lika baba ngoba le ingane izalwa khona la iyona ke lesidala isidina noma lo mfana abe nesigcwagcwa ngoba akanawo amagazi amabili njengabantu bonke of course kufanele kube iside la kababa nela kamama so kwaphoqa ukuthi ke akahlehle msakazi ayosilandela umzali wakhe kwathola athi umzali wakhe bathu sewaphambana ngekhanda okhona umamkhulu wabuya nayo umamkhulu waseyichaza istory ukuthi lengane izalwa kanje njoba ngichaza eyokuqala yaze yanikwa ama social worker ngoba lokhu kuzalana akuqali eyokuqala ingane bayinika ngoba kuyihlazo le bangakwazi ukuthi bayihambise kuma social worker so ukhula kanje lo mfana lethwa enamabhadi enamashwa ngoba indaba yesibonga icacile iyona lesikhuluma namhlanje ukuthi lo mfana noma ungamyisa empepheni awukwazi ukumhlukanisa kwase kufanele manje sibulale lento ukhondolo likayise ngoba uyise wenza icala vele walala nomuntu oyigazi lakhe so kwaphoqa ukuthi manje sekufanele siyigezele kwafuneka imbuzi kwafuneka eminye imishanguzo yokugeza leso simo umntwana bese sinje vele sichumisa ukuthi ungowako malume umfana wasizakala kanjalo ukuze siyibuyisele kahle indlela ihlalo bala namhlanje gogo kolunye uhlangothi nina abantu besifazana bayakwazi ukufihla athi eganile azana ingane yakhe indawo yebo akufihle lokho ingane ikhulu ihamba ishayeka lapha na umuntu mewabiza wathi uye empepheni thola athi izinto zakhe azilungi kanti akusiyiwa la ekhaya mhlawumbe late mayisihambile indoda le okuyiyona ephilakho bese kuvela ukuthi akazalwa la iphuthe lenzakalayo yileli lokuthi mase kuvelile ukuthi akazalwa la lengane ayingayihlawuli ikhiphe la ithi ya kulowo muntu ngoba lowo muntu uyisigebengu wangena ngobugebenge ezozala phakathi kwaleli khaya once ingane yaphuma isibulele yonke lento yayo kanti lengane kufanele kuhlehlwe kuyiwe konina lo mekuthethwe icala lokuthi unina wenza lesi simasenza kodwa ingane ikhule ingaphansi kwalendawo uyise wakhe azukuthi uhambe ikuyona lo ongasekhoyo once naphambanisa lapha ingane yathi ibuyisela esibongweni esiqondile izinto ziyonakala kakhulu hayi kunzima ngempela mlaleli njengoba uswa nje ukuthi sihleli nongqongqoshe nabantu abaphethe zobuchwepheshe mayelana nezo zamakhambi lapho bephenya khona ukuthi wena inhlanhla yakhe ihamba kanjani kuvaleke kuphi kanti ukhumbuleke ukuthi namhlanje sikhuluma ngayo indaba yezibongo thina siwumsakazo we011 senza kanjena ke We inform, we entertain, and we educate. dokotela 011, njengoba the sihleli nawe la pulse of emsakazweni kuyintokozo enhle kakhulu ukuthi sibe nawe la noma Mthembe ngangifakazela ukuthi lamasonto nje silokhu siba nawe kukhona okuningi esikufundayo abaningi abantu ngaphandle sebeyakwazi bayakhuluma ngawo abantu kakhulu okubalulekile namhlanje baba njengoba sikhuluma nawe ukuthi kuhle ukuthi mangabe sithinta indaba yesibongo bese sibheka njengoba usuchazile ukuthi kuye kwenzeka izinto zokuthi uthola ukuthi umuntu mhlawumbe unegazi elinye mhlawumbe omunye umuntu kungenzeka ukuthi esekhaya ewumlaleli akakuzwa kahle ukuthi mhlawumbe uqonda ukuthini ngizwile mina mawuchaza ukhuluma indaba ukuthi umuntu nomuntu kumele abe nomama nobaba asike sithi nango umuntu uyazalwa namhlanje kodwa ukuzalwa kwakhe uzalwa bese kwenze ukuthi umama wakho uyashada kulese simo lese sikanjalo mayefika kulowo muzi kuye kube kanjani mhlawumbe umuntu oba nevaleka kweinhlanhla uthola ukuthi uma wakho useganele komunye umuzi msakazi leyo ngomthetho ingane ayiyi la unina egane khona yebo lento yokuthengwa kuthiwa isibongo siyathengwa ngizoshada wena ngithenge nengane into engekho ayikho mkhulu ayikho ingane isala konina lume basuke lento noma ningashisa impepho nithi niyayifaka nidlala ngesikhathi idlozi lala ikhangela imukele lithenge lengane ingane emukelekayo ile ngithi mina izalwe lapha ngephutha lokuthi kungena indoda yazoganga kulomuzi noma seyishonile indoda umama wathola ezinye ingane lezo ingane ezala kulomuzi kunjalo kuphela iloyo ngane ke emukelwa ileli thonga ibe ngaphansi kwalo kodwa lo othi ngiyoshada senginezingane zami nangu sibani bani uthi uyangishada nezingane zami uzongimukela nazo udlala ngesikhathi ayikho into efana naleyo that's why mkhulu even ke ngilobola ngithi nangu nkosikazi ngiyamlobola unezingane
mase sishada sesiphelela sezumshado wesiZulu izingane ezikhishwa kuqala ziye kubo kwazo ngembuzi ziyele ayi kanye nonina unina uzokhishwa yedwa izingane ezikhishwa zodwa ziye kuloya muzi yilokho osuke kumukeleka so uma ke wena uthi ingane yakhe uzoshada wena bese uhamba nengane izofika ithengwe udlala ngesikhathi leyo ngane usuyidukisa kakhulu ngoba le ngane fanele isale konina lume umthetho usho njalo dingakho begcina laba belala nezingane labo baba enibasondezela le ngane ingane zakhe nayo lo baba ayithole ngaphandle igcine ilala ndawonye la ekhaya ngoba niphambanisa into engayona ingane ayisale konina lume ukuze isimo sihambe ngendlela Uswele kuyasizwakala mlaleli usaqhokele kuke ushuni we011 radio the pulse of Jozi sithi back to my roots nawe uyayizwela ukuthi udokotela uyasihlaziyela uyasithululela mangabe unodaba nawe ungashayela ke lapha na ku0656782159 sihleli kuyo ke 42 Andre Street sihleli la eSantini cha kodwa asidli imali esokisi silungisa inkinga zabantu mkhulu akunjalo silungisa inkinga zabantu kuphela thina siyakwembulela sihamba nayo udokotela malala phezulu hayi uyasichazela impela ukuthi understand kahle ukuthi ngempela ngoba ngempela kuyenzeka ukuthi uthola umntwana usese young yes ungashadanga yes nakho ke sowuthola indoda ekulobolayo ekushadayo ubusuthi wena hayi ungithanda nomntanami Thina sazi. bese hamba nalomntwana Yes. bese ebiza isibongo salendoda Salendoda, yes. ilento ichazayo sekuyaphambana ke manje ila ingane inhlanhla zayo ziphela khona ilungelo layo nilincishe ngokuthi nithathe ningenise ngapha kanti ongcono ishiyeni komalume ngoba njoba kuyingane yakomalume mayizalwele ekhaya nje eyakomalume lo ngane imbethwe ithonga nakhona komalume ngomthetho noma ingane izaliwe iyenzelwe isiphandla sakhona ifakwe ukuthi le uzalwa intombazana ozibanibani ngakho sicela ithonga lala ekhaya limngamele nenzela ukuthi inhlanhla omalume bazi ithonga lakhona limbese umntwana ngenhlanhla hayi ukuthi uzovela azalwe nje bese nithi automatically kuzoba njalo no akunjalo lethwa ingane igcina izinto ishelela athi ingane ithenjise umsebenzi ihamba nabanye baphumelele bonke abanye yona isale no ingoba isibusisa sikho pheko umntwana hayi makwenzeka ke baba uthola ukuthi umntwana abantwana bonke ba right kodwa lo ungathi bathi ihlongandlebe uphambene nje angathi akusiyena umntwana wakulomuzi Yes. suke sekonakelepi kuyahlukana ke suke sekufanele kubhekwe gogo ngoba one ngenze ungani nemoya mhlawumbe ingenwe emoya ethize yabantu abadala kodwa enganakiwe number 2 lengane ukuzalwa kwayo ithe unine sakhulelwe kwanempikiswane phakathi kwakhe noyise okay wayingabaza mhlambe wayiphika wathi ngiyoze ngiyibone usuyizele once washo njalo nethonga liyahlehla agcine ehlanga noma seyizelwe lengane uthola ukuthi lo baba usangabaza ukuthi ngifuna ukuyibona isikhulile ukuthi yala ekhaya leyo ngane enjalo izoba nenkinga vele ngoba injengengane ephikiwe that's why ingane izokwenza izinto ezifana ningazi ukuthi kwenziwani kanti ingoba khona ugcobho khona phezwe isimo seyidala so into ibalekile ukuthi nathi noma sithandana nabantu singenzi noma kanjani ngoba lokho akugcina kuthina kugcina kubona abantwana bethu ukhumbula ukuthi lo mntwana uma engaphumeleli inyembe zayikhalayo siwela kuwena mzali zwela kumzali kunjalo bathi konke kumsuka bathi konke kusuka emasisweni kusuka kwezomdawu back to my roots it is the show siqhakele khona la ku 42 Andre Street ngihleli naye udokotela omkhulu uthokoza mkhulu umalala phezulu uyasichazela kabanzi kanti emlaleli mongazwanga uphuthelwe thina sihleli khona la sithi mangabe unomlayezo sithumelele lapha na ku voice note ye WhatsApp yethu 0656782159 sizoya engomeni umkhulu athi ukuthi haqa kancane ilivadi laphayana ezizwe right naye uyabona mkhulu soya ngapha engomeni ngoba kahle kubi kakhulu ngizolanda isizwe sangale ebatswaneni bathi riwetsi kisiru izifo ekhona kulambalanga mkhulu khona izifo eziserious kukhona izifo esibhekene nazo ngokwethu ngokwespirit ngokubhekana ngokwezibongo ngokuthi wena uhamba kanjani kube kakhulu mkhulu njengoba sisoya kule ngoma nje ngizoyidlala nje ngamafishane bese siyabuya nje
sixoxa kabanzi mkhulu ukuthi siye silungise kanjani ke mayelana nalezi indaba. Mamthembi. Hayi mina ngisafuna ukuthi ngizwe kahle ukuthi isithakazelo sisemqoka kangakanani masibuya kule ngoma. Naso-ke. Get your daily fix of Josie's Pulse with 011 Radio, your ultimate online radio destination.
inform, we entertain, and we educate. 011, the pulse of Jozi. Ya kunjalo ke mlaleli uhleli kuhlelo lo Back to My Root is a show uhlelo ke yilo lolihamba phambili njalo ngomsombuluko ukhumbule ke ukuthi imzuzu ingamashumi amane nane lapha nalishayile ihora lesishaka lolunye hleli naye ke ubaba malala phezulu la emsakazweni we011 ukhumbule ke ukuthi mlaleli sikhuluma ngayo indaba yezibongo kanti ke odabeni besikhuluma ngalo uzosichazela kabanzi mayelana nokuthi ke njengoba esebenza ngomoya esebenza ngokuvula inhlanhla esebenza ngabantu uye enze kanjani uma ngabe mhlambe esebhekana nesimo sokuthi ehlangabezana nesimo esikanjalo so bese sidedele ke ama WhatsApp notes siza ukuthi abalaleli bethu bathini ngaphambi kokuba sikhulume nje kabanzi baba isimo somuntu uma enenkinga endabeni yesibongo because indaba yesibongo iyashaya kakhulu omunye uyasebenza athi sesebenza izinto zakhe seyihamba kahle bese ethi hayi ngifuna ukubonga nje kwabadala kanti usenza wrong ubonga kubantu abangafanele yena ezazi ukuthi abantu abambhekile kanti akazalwa kulesi sibongo unina wamfihlela noma wafihlelwa abazali abakhona kufanele ngabe bamtshela ukuthi wena kahle kahle awubelongi lana fanele kubonge lapha izinto eziningi zabantu iphambana lapha kakhulukazi mase uyasebenza noma ethi uyaganwa because ukuganwa ila izibongo inyakaza khona ngoba sekufanele kuzalwe izingane ezokwazi izingene esibongweni ilana ke sekuvela khona amaqiniso ke ithonga bese lifuna indlela eqondile so sinayo ke thina indlela ukuthi umuntu menze njalo simhlambulule simigeze ukuthi kwenzeke iphutha sesicela ukuthi silungise imshwelezele ekhaya lami mekufanele ahlehlele ekhaya komama ngokomsamo bese ehlehlela khona asisho ukuthi ufanele kuze kube nomuzi ukuthi sekhaya komama ngoba abanye abantu abasenayo imizi ihlobo la ethangaya khona yoshisa impepho umuntu onjalo uyayiswa entabeni umuntu onjalo uyayiswa emanzini uyaya nasesigodlweni la ekukhule kwakhona bese encingiswa kahle ukuze ithonga ngoba ithonga liphila kumuntu liphila nje liumoya liphila kumuntu so liqondiswa lona ukuze izinto zomuntu zikhanye kuphela kodwa abantu kufanele sibatshene ukuthi abathi noma behambe emhlabeni kodwa bayibheke ngoba gogo uma umuntu wesifazane ezokhulelwa athi ekhulelwe ingane aphinda lale nenye indoda engakazali lengane usenkingeni ngoba usefake elinye igazi phekwa lengane lengane izophuma nethunzi yizo lezi ngane esizama hlongandlela ngoba unina akazange ethi ekhulele aqhubeke nalendodo wehambe lala yonke indawo akayihloniphanga so since engayihloniphanga yonke lesithunzi siyaphuma ingakho kwesisikhathi ingane ithi yaphuma isifaniso uthola ukuthi ayifani ayifani nala ekhaya ingane izothatha isithunzi salomuntu olale nalendodo benza njalo kabaye abanye besifazane athi mhlawumbe ngokuhlukana kwalento ukuthi ngizwe gogo nina ngoba besifazane kuthiwa waliswa indoda yebo ngizwa ngayithandi abanye kube ngathi bayahlukana bese qhubeka nomunye lo munye kuzofika ileke sekube ngathi ingane izalwa lo kade ayizalwa wena bakwenza abesifazane uthola ukuthi adelane lo bese ingane egcine ikhomba kwenye indawo kanti ingane akusiya khona ingoba nje iphume yafana nawe ekhehla lami ngoba ufike waleka iveli ikhona so izinto ezinjalo so kodwa mase sibheke ezibongweni siyakwazi ukuqondisa ukuthi cha noma ifana nalo kodwa akusiya khona ingoba kwenzeka ukukhohlakala kanje bese iyagezwe ingane ibuyiselwe endleleni yakho yebo injalo lento dokotela Malala phezulu ngokwe research nami ngeke ngathi ukuphenya kancane ngeke ngathola olunye ulwazi nje olunzulu bangivezela ukuthi kunesibongo lapha abathe esakamphahlele noma ke kuyenzeka ukuthi mhlawumbe kwesinye isimo uthola ukuthi batholakala ngapha koLimpopo uthola ukuthi babizwa ngamabili kodwa ngokolwazi abaziyo bakhipha ukuthi mhlawumbe bona bazalwa njengabantu abangamatsonga okungamatsonga akufakani phakathi abantu abangamaswati okuphinde kufake namanguni phakathi mayelana nesimo somuntu mhlambe ozalwa ngendlela yokuthi mhlambe uphuma eSwazini noma uphuma mhlambe kwamanye ama province esinawo la eNingizimu Afrika ko Northwest thina singamaZulu mayelana nokulungisa isibongo mhlambe izinto ezikanjalo singaye sithinte luphi udaba ekutheni silungisa izinto ezifana nalezo into esufanele umuntu ufanele umhambise ngendlela yiyo me itsonga umswati ihambisa ngayo
kuphela kodwa la thina la ekulungiseni siyakwazi ukuthi umuntu ngenxa yokulungisa ukuthi vele usuke sehlushwa ukuthi kuphambene izibongo singena ke thina ekukhulekeni sisebenzise namakhambi lawa okuqondisa kuphela kodwa ngokulungisa fanele umuntu alungiselwe ngosiko lakhe sike sithi ke einganeni noma kosisi bethu abasize bangajwayeli ulokhe beqoma labantu bangaphandle abangabazi ngoba labantu bayabazalisa bahambe babuyele emazweni abo lezi ingane njoba izilana izoba nenkinga yokuthi noma sithiwa ziyaphahlelwa lesibongweni uthola ukuthi akangeni ngoba abantu lamandiya wangaphandle sekumele uthathe uhambo olude oluzothatha isikhathi eside mhlambe hayi mkhulu kuleyo nkulumo mina mkhulu ngikuzwa kahle ngoba mhlambe inkinga efana nalezo uyubhekane nazo siyabhekana nazo kodwa siyakwazi ukuyisolve ke ngokuthi thina singabelaphi mawulapha kufanele ulifuna ikhambi uzulithola siyakwazi ukulithola siyilungise lezo zinto kodwa kuhle ukuprevent into ungangeni kuyona ngcono ukuyivikela ingakenzeki uzwile ke mlaleli bathi kuhle ukuyivikela ngaphambi kokuba ungene kuyo ngena ke lapha inkundleni zokuxhumana ku WhatsApp usithumelele ivoice note kanti ngibonile nje ukuthi khona angathi banembuzo ngizodedela bona mamthembi asibadedele sibone ukuthi bathini asibadedele sizwe ukuthi bathini kuhle kakhulu umkhulu ukuthi sihleli nawe lapha ekhaya kuyintokozo ngoba kunabantu esifunda kubo futhi Nkosi yami Sanibonani basakazi be011 The Pulse of Jozi ngisacela unibingelela mangethe nawe mamthembi nawe baba malala phezulu ngisacela ubingelela kakhulu ngibonga nalithuba ngilitholile igama lami ngonkosinathi ngakasithole sacela ukubuza abamalala phezulu ukuthi ngabe kuke kwenzekeni ngokwebongo or kuyiqiniso yini ukuthi ngenze ukuthi abantu bakubomama laba bangigadile ngoba kuthiwa idlozi labomama lona elinamandla banginike inhlanhla bese kuthi lasekhaya livale inhlanhla ngabe kuyenzeka yini lokho bamalala phezulu ngibonga kakhulu isizwe wesibili athi isizwe wesibili ithini ke sanibonane ke sanibonane 011 basakazi nawe dokotela malala phezulu ngicela ukubuza ukuba ukuthi uma ngaba watholakala emshadweni wesibongo salapho kwakushadelwe khona umuntu owakuthola kuba kuyanyanzeleka yini ukuthi abantu izingane zalapho zicwase wena njengalomuntu otholakale kwesinye isibongo na kodwa ube uphasi komshado wabo na bese manje utholakala ukuthi izinto zakho zisitata azizi ngehlelo ofuna ukuthi zihambe ngalo na akuhlaziyeke dokotela lapho siyabonga ke ngihleli nomageba uthi uhleli nomageba uhleli nomageba mkhulu athi uyizwile imibuzo mkhulu bayibhekise kuwe ngqo ya lo oqala umbuzo uqondile futhi yes amadlozi awalingani lawa sekhaya komama ahlale phezulu ngoba ingane komalume la ephethwe khona kakhulu noma ngisho umshado ngathi uqondile nane kwaphanjaniswa izinanzi ngesiZulu sisho njalo lo mshado wokuqhoyisa kodwa ingane ihlala iphethwe komalume ngokwenhlanhla kodwa uma abazali bakho bengazange bashada baphelela lokwezulu obviously idlozi lakini lizohlulwa yileli phela into elizoyenza lizobangisa leli elenhlanhla uthola ukuthi inhlanhla zakhe ayisenzeki bayakunika abakomalume lona liyakuphuca so even noma kuthiwa abantu bagcina beqomene abazali bakho bangashadana elakomalume yesi lizophakama kodwa leli liyakwazi ukufuna nje egazini ngoba phela ngithe mina amagazi mabili kumuntu so laba balandela ngegazi likumuntu kuphela bahambe bona khona abantu ababadalwe bephila njoba siphila kunabantu abanenhliziyo ezimivele so noma sebefila abantu sebedlulile uba njalo umuntu akashintshi lethu ayithi umuntu akaphenduka esangala nasemathongeni kuba njalo alikho ithonge lithi ngoba selifile selithi lizokwenzela izinhlanhla libe likade limonazela abantu lingakwenzi okuhle so lento ayishoyo umkhulu iyenzeka kuphela fanele ahlale alungisa kuba komalume angavumi ukuthi adlale leli dlozi khona indlela ekulungiswa ngayo ukuze leli dlozi lingafaki isandla noma lifake unyawo olubi phekwe idalo into enjalo khehla
Hayi siyathemba uswile emlaleli uyakuhlaziyela ke udokotela umalala phezulu uthi mayelana nesimo esifana nalezo ungenze njani kanti ke nawe mangabe unombuzo umlaleli lapha ekhaya ungahlale ekhoneni noma ngabe usemsebenzini uyisecurity shayela usendele ivoice note ungasizakala la alukho ulwazi ngaphandle kokuthi ulalele i011 Radio the Pulse of Jozi. Back to my roots, it is the show. Ngihleli nayo udokotela omkhulu noma Mthembi sigijima ngawo lo shuni. Asizwe ke esichazela kulo wesibili. Get your pulse racing with 011 Radio, the beat of Josie's nightlife. Dokotela siyazi ukuthi uyatholakala einkundleni zokuxhumana. Yebo sikhona kakhulu. Ake sithi nje siqedele lo wesibili ukuthi yes sizomcwasa izingane kulomshado la atholakala khona ngoba yena mhlawumbe angayona wakhona. Into eyenzakalayo vele benza wrong kufanele wabelonge komalume ngomthetho. Idlozi kufanele limgade belimenzela izinto la komalume. That's why ingane zimcwasa akacwaswa yingane ucwaswa idlozi lana ekhaya. Ukuthi akuxhumani kahle ngakho ebona izingane zakhona yena ezakhe izinto ezingezongenzeki no akahlehle bambuyisele ethongeni la kuba lasekhaya komama ilona izokwazi ukuphakama lilungise izinto. Ilento omkhulu ubuke wayithinta ngaphambilini ukuthi ikubangela istina ikubangela isicefe ebantwini kuba ngathi unegazi elibi kanti hayi leli gazi elinye amagazi mele bemabili mkhulu. Angiyathemba keswakala nakuwe emlaleli we011 Radio the Pulse of Jozi. Khumbule ke ukuthi siqhwakele khona la ku 4200 Street kanti ke mangiyasibheka isikhathi sami lapha yana imzuzu engama56 ligamenxe lona ke ihora lesishagalolunye siya kulo ke ihora leshumi. Ukhumbule ukuthi usahleli nathi khona la emsakazweni udokotela umalala phezulu ehleli naye khona la emsakazweni uzosichazela ukuthi mayelana nohambo abazoba nalo ngoba ngiyazi ukuthi udokotela kunohambo kwewalibalula ngaphambilini ukuthi ngathi kunendlela ezinhle ezizoba khona nje emva kwephasika. Impela umsakazi kulenyanga nje sikuyona mhla 27 ngoba kuyisonto Sunday eThekwini emzinyathi ilapha ngihlala khona kodwa ke eduze kwakhona kunentaba esiya kuyona sihlale siye ngokuthunywa. Amakhehla ngiphethe nezalukwazi ila ngisuke siyosiza abantu kuzophakanyiswa abantu inhlanhla kubona umuntu othi angikaze ngothola umsebenzi ngalelo langa phezu kwentaba uyobuya ejabula ngoba izinto ezizokwenzeka. Umuntu othi ngihlushwa zipoki hlushwa zilwane nothi nje mina ngathwala ngithwalela mina seziyangihlupha izinto sofike sikwazi ukumethula phezu kwalentaba. Abantu athi mina sengihlukane nomyeni wami ngenxa yezathu ethize kwenzeka ukuthi sofikazi ukuthi sifike sikulungise konke ngendlela efanele emsakazi. Bonke abaneyinkinga ezihlukahlukene khehla lami abanye bathi sinamabhizinisi kodwa kwenzeke sesize sahamba sithatha zonke izinto ezisicindezelayo ngalelo langa mesaba uyosho ukuthi asifonele kuqala asho ukuthi zikhona lezi zinto sengiyasaba nokuza nazo somtshela ukuthi akenze njani kodwa thina okusalayo ukuthi fanele siyibulale izinto ezingalungile. Umuntu inhlanhla yakhe akayilungise ngesidalwa sakhe ngale ukuthi uyilungise ngesidalwa kusho ukuthi khona into ozoyilanda ozofanele kuyikhonze lento mase uhlukana nayo ungasafuna ukuyigcinela izinto ziyonakala. So umsakazi ngaleli langa sobe silungisa bonke labo bantu akusiyinkonzo ngifuna ukugcizelela abantu hayi ukuthi siyosona akusilona isona siyolungisa ngokweinkinga ngeinkinga. That's why sithi abantu abasifonele umuntu mefona uzosho ukuthi mina ngizofuna ukulungisa lokho ukuze simtshene ukuthi akeze ke alungiselele ngalendlela. Kuphela lapha ke namafoni siziwasebenzisa bangayishuthela bebodwa lapha entabeni la bekhona just for i-view kodwa mase kusetshenzwa akekho umuntu ozoshutha ehambe show off ukuthi kade kwenze ukuthi mkhulu ngoba umsebenzi wethonga futhi owentaba uyahlonishwa mkhulu. Yes sebenza kanjalo khehla lami. Njengoba uzwile ke emlaleli ukuthi bayakhona ke entabeni emzinyathi eThekwini udokotela umalala phezulu ke ubechaza khona la emsakazweni wethu we011 thina sikulethela zona ke lezi esithinta wena uqobo lwakhe isiqu sakho Mamthembi. Ake ngibuze nje baba ukuthi mangabe kwenzeka ukuthi lo muntu lo uyakholwa kodwa unenkinga ufuna ukunceda kala kodwa akasebenzisa imithi umsiza kanjani loyo? Even ingathiwa akakholwa gogo khona umuntu ongasetshenzisela umuthi ngokudalwa kwakhe. Sinazi iwasho sinawo amanzi udependa sizizwa ngendlela kushoyo ukuthi lo muntu uyilesi simo so
sisebenza abantu Gogo thina sisebenza nabantu abanye basindiswe abanye baphethe amabandla so Yebo. kodwa sihambisa ngalendlela esihambisa ngayo asizuku ukuframe kubantu ukuthi hayi lo ukuthi no sisebenza ngalendlela ngendlela ezohambisana nawe eclean ile nto yenzakalayo yes ngoba khona abantu namhlanje abazofika nabentabeni bathi babe izangoma babevaliwe babethandaza bonke laba bantu bazosizakala so sithi ke kuvumeleke wonke umuntu angafika hayi ukuthi uyosebenzisa umuthi cha kunjalo Sisekuyo ke i011 the Pulse of Jozi. Ningashayela ku 065 678 2159. Sisalindile ke ukuthi nisishayele usesekhona ubaba usenathi ukuthi anisize nikwazi ukuthumela imibuzo yenu nizokwazi ukusizakala ngoba mawungabuzi angeke ube ukwazi ukuphumelela uyephambili. Hayi injalo lento omkhulu sithokoze kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje emsakazweni bekuyintokozo enhle kakhulu siyakujabulela mkhulu kanti enkundleni zokuxhumana siyazi ukuthi uyatholakala uke wabalula ukuthi uyatholakala ku YouTube kanti inombolo yakhe iyo le 0794847116 injalo mkhulu angithi ithi 0794847116 inamba kaMdokotela uMalala phezulu le atholakala kuyo ke uma ngabe ufuna ukwazi mayelana nohambo lolo lizobe lungomhlanga zingama27 kunjalo umhla ka27 kuyo lenyanga yebo kunjalo umlaleli we011 njengoba esichazela nje ubaba Malala phezulu kuyintokozo ukuthi esivakashele ngoba uyasisiza ezweni sekunabantu abadlala ngabantu esikhatini esiningi kodwa esikhatini samanje kuyintokozo ukuthi kube nabantu abaza ngaphambili beyiveza ukuthi bayasebenza ngabantu bayevuna inhlanhla dokotela amazwi akho okugcina mkhulu no ngibonge bese ngifisa abantu abajwayele ukuthi noma behamba abantu i-background yomuntu kubalekile uyazi namhlanje kunabantu lehade siyixoxa singeke emoyeni nogogo ukuthi namhlanje kunabantu abayizangoma kodwa bangoglama bafaka izinzipho benza zonke izinto asisho ukuthi akunjalo kodwa ithonga mawunethonga ungeni uyabonakala futhi ke uma ungenwa ngakwazi ukungenwa ithonga usumdala siyazi thina le nto ingane ibonakala isakhule ekhaya ukuthi lo kulesi simo ilandele lemoya ilungiswe ime ifike esigabeni sokuthi ilungiselwe bese uyasebenza kodwa ngeke ukuthi uzothi usumdala usuhamba umhlaba wazokukhathaza soqhamuka usothi wena sengiyisangoma awazi uvele wanyamalala usoqhamuka usothi mina sengumelaphi ibona ilapho kwabantu befike bedideke khona bese bebanjwa zigebengu so zonke lezo zinto kubalekile ukuthi abantu bayibheke buke background yomuntu umlando wazi before akusize ngoba kusasa uzodlinyoka ongayazi ngokuthi wena udesperate ukuthi ufuna imali so ngithi abantu ke ababheke ukuze bakwazi ukusizakala so sibalindele abantu bayofika basithinte enambeni yethu siyobasiza ngendlela abafanele basize ngayo siyabathokoza Siyabonga njengoba uswile ke emlaleli ukuthi udokotela unentshisekelo unolwazi uchwepheshe ungodi kulezinto ezimayelana nesithinta ezomdabu ukhumbule ke kumlaleli ukuthi noma imuphi umuntu unempande la suka khona kanti ke emhlabeni kunabantu abathunyiwe ke emhlabeni ukuthi bezosiza njengabo ke odokotela uMalala phezulu umkhulu siyathokoza ukuthi sibe nawe kuyintokozo kakhulu ngempela ukuthi sibe nawe lapha uMdamano osivakashela siphinde sixhumane futhi naseinkundleni into engingayisho nje mkhulu esikhatini samanje ukuthi kunzima kakhulu emhlabeni ngoba sibhekana nezinkinga ezihlukahlukene kakhulu ngaphandle nje kokuthi mhlambe sigxile endabeni yokuthi mina isibongo sami angibizwa ngalesiyana nakho lapha esibongweni umuntu uyakwazi ukuthi asebenzise isibongo sakho akuthunaza akwenza ukuthi ube umuntu omncane ngiyazi mkhulu kuyasebenzeka ngakulezo zinto lezo mkhulu ziyalungiseka zonke lezo zinto zeyibongo la ovaleka khona umuntu akwenze noma kanjani so siyakwazi ukulungisa thina ukuze isimo sakho sibuyele endleleni ngendlela efanele khumbula mlaleli sinje We inform, we entertain, and we educate. 011, the pulse of Jozi.
mlaleli ukhumbule ke ukuthi yilo ke ihora leshumi ligamenxe ke ihora leshumi imzuzu emine ke ligamenxe lona ihora leshumi manje ebusuku ukhumbule ukuthi songena kwisigaba sethu sesibili ngoba kufanele ukuthi senze izinto ngendlela okufanele siyenze ngayo kodwa into engizoqale ngiyenze ukuthi ngizovele ngidlale ingoma nje ngilande nje iphumuro iGolden Styles ithi sihlangene mina ingoma ngiyidlala ke mkhulu Yeah. or kanjani mamthi kakhulu ngoba ziyakhuluma nazingoma ziyakhuluma kakhulu mamthembi. We inform, we entertain, and we educate. 011, the pulse of Jozi. Hayi webuthi ngiyaluza lolu daba nami seliqala ukungidida manje uthi kanti inkinga yakhona ngempela ikuphi ngoba phela mina bengithi sihlangene njengengoma lana. Kuyaxaka lokho. Njengoba sihlangene ngoma Sihlangene Yeah.
tuned to 011 Radio, the pulse of Jersey, for the hottest hits and freshest beats. We inform, we entertain, and we educate. 011, the pulse of Jersey. Kesari wenza imali emhlabeni. Ingoma ke besiqeda ukuyidlala njengamanje yiyo ke iPhumuroy Golden Stars ithi Mavula uyayidlala ingoma kanti ke manje ngizokudlalela ingoma eqaphelani imali khona namhlanje sihleli ke naye ke uDokotela uMalala Phezulu masithi siyasibheka ke isikhathi sethu yilo ke ihora leshumi imzuzu iyishumi ligamenxe ihora leshumi khona la kumsakazo wethu we011 Radio the Pulse of Jersey. Siqhakele khona la saqhubeka sisaxoxa naye uDokotela uMalala Phezulu siya ngapha engomeni sothi sesibuya Dokotela siqhubeke nodaba lwethu. We inform, we entertain, and we educate. 011, the pulse of Jersey. No leli gama mkhulu linomlando wakhona ikona ukwelapha kodwa ngibe nalo ngoba sengingenile kule ndima sengilalelile umkhulu uhambo ayethanga ulithathe ngikhona impande ngangiyilanda kunendlela zakhona ke landwa ngazo enamandla la abese ngipha khona wathi mina ngizoba uMalala Phezulu in fact lapho kwenginika ipower if methi nguMalala Phezulu kusho ukuthi ayikho into ezongihlula yebo mkhulu nasempilweni yami nje yaqala yasishintsha ngoba noma ufike ekhaya uyabona ukuthi kusekhaya into enjalo ngoba umuntu enhlanhla khona into esike sicabana nabanye
noma ngabaphenduli ngithi mina ngishinyanga funa uma ungena enyangeni ubone ukuthi usenyangeni Yeah. ubone ukuthi ngizoyithola inhlanhla Yes. awukwazi ukuthi uthi wena usuka phezulu njoba usemabhilidini khehla lami bese uthi lapha emafukwini phansi la uzothola khona inhlanhla ayikho into enjalo Akwenzeki. no uma lo ekwazi ukukhulekisa noma eksisiza ngalezi impande nazo bona kuyena kuqala Yes. ukuze ukwazi ukusizakala ingakho namhlanje abantu beze bethwaliswe baya kulabantu emahonto uthola ukuthi lo muntu usentweni nawe ungayiboni kahle akwenzise ebumnyameni izinto uyitshela ukuthi khona amamiliyoni angawathola yini yena lamamiliyoni angazenzeli wona yena Yes. ume nawo so izinto ezinjalo ingakho ade ngithe mina umuntu umlandela umbheke kuqala Kakhulu. although sazi ukuthi bakhona abantu abanezithwala abaphakamayo ngendlela zabo kodwa lokho kubalekile ukuthi nawe musukulanda ukufa futhi uyofuna inhlanhla kodwa uyilandela ukufa so mina ngaphiwa lelo gama kwase kuthiwa ke ngumalala phezulu so ingakho ke lentaba siyisebenzisa khehla lami intaba eyomlozi kahle kahle uma sikhuluma ngomlozi khona umlozi wamanzi khona wentaba ekhaya mina mangizohlolela umuntu umlozi ukhuluma phezulu ngekhwela wasemanzini lapha yana khona wentaba khehla lami la sofike bese sisebenza sithuthi ipower soyithola kulomlozi kakhulu umlozi ke ulinke kakhulu ekukhulekeni futhi ulinke kakhulu ekwelapheni so ileyo nto esinika igqozi lokuthi abantu mabenyuka bazofika bayithole lento abayifunayo so siyabagqugquzela ukuthi ababe behlela kuse early bafone arrange zonke izinto bakwazi ukufika sikwazi ukuthi sifike sibasize kuzo zonke izifo gogo ngesikhathi sikhuluma lolu daba lokuzila Yebo baba. ngiyacabanga ukuthi liyahambisana nalento esibona Kakhulu. Injalo, mkhulu. uze wathi ugogo yena baba emzilise 3 years iminyaka emithathu emithathu ngoba uhanjelwe ubaba cha lapho kusuke sekunokuganga phakathi ngomthetho nje indoda mayihambile umama kuba unyaka kodwa nakhona kahle kahle ku6 months Okay. ngoba la kusukela ku3 months kuyaqala kwenziwa imisebenzi kalobaba thiwa yihawu lakhe nehlambo konke kufike la ku6 months besenzelwa lo msebenzi enzelwa wona umama lapho akakwazi phela ukuthi kwenziwe imisebenzi ezilile Okay. lesikuyenziwe emkhulu indethwa isithi ngo6 months sekufanele izingane zikwethule lenzila kodwa usuzozila wena uyiphathe kahle awuzukwenza noma kanjani ngoba usamzilele umnyeni Yebo. ingakho sithi unyaka ngomthetho Yes. lokhu kwengezwa no laba basebembeka kuwena lo muntu ukuthi akahlale kuwena kuyenzeka ke emsakazi umuntu ashone namhlanje lo zile lo mama then kodwa uthi nje mhlambe kuphela inyanga eyodwa noma ezimbili kuthola ukuthi uyamgqilaza umleka kabi uyafika kuyena lo muntu ufanele ayizile ayisuse kuye ayikhumule azile kodwa ngokwenhliziyo kodwa izile ayikhumule ayibeke kuze kufike ilanga la isiyenzela usiko lakhona leka 3 years cha gogo babevele nje bedlala ngawe bekuthwesa yena bebenzela ukuthi uhlale uzilile usebumnyameni ngoba umuntu ozelele phela usebemsayo Vele usebemnyameni. so izinto ezinjalo kufanele abantu bazazi kusuka namhlanje lento iyahambisana nesibongo so abantu abangadlali ngeingane zabantu ngoba baningi namanje kusadlalwa ngabo Kakhulu. omakoti abancane beziliswe kwenziwe zonke izinto kanti cha bayabanjwa babanjwa ngalomuntu bona bafuna ukugila imkhuba njengoba usuzwile ke mlaleli ukuthi udokotela uyasihlaziyela uyasithululela ulwazi lunzulu kakhulu ke mlaleli ukhumbule ke ukuthi uhleli kushuni we011 radio the pulse of Jozi imzuzu ishumi nesishiyagalombili 18 minutes past 10 uhleli nathi ke kanti kuyoze kushaye lona lelo hour lesiguqo okungu12 o'clock ke lapho sizobe sibheka khona izindaba ezihlukahlukene mayelana nezithinta umuntu siqu sakhe kanti ukhumbule ke ukuthi udokotela ulapha for wena ulapha for you ulapha for mamthembu lapha for mina ulapha ukuthi thina sisizwe sonke simlalela ukuthi uthini siphinde futhi silandele imithetho sinikeza yona ngoba thina somsakazo siyakwazi ukuthi sikunikeze izinto ezinje. We inform, we entertain, and we educate. 011, the pulse of Jozi.
mlaleli ukhumbule ke ukuthi njengoba uhleli kumsakazo magama nxalona ke ihora leshumi ubaba uDokotela Malala Phezulu kuzomela ukuthi ke athi ukuvakashela ezinye indawo umuntu obusy ngiyazi mina mkhulu ukuthi awulali wena mkhulu lutho Thonga bukho. Sesihlale sizela nje sihambe sizela kodwa ke impilo abantu bafuna yebo impilo okay. yebo ngeke size sikwazi ukuthi silale kodwa abantu besadinga ukuthi bephiliswe benikeze impilo bekhona abantu abangodokotela uNkulunkulu wayekuthumile emhlabeni ukuthi uzosiza abantu njengoba usichazela nje ukuthi kunentaba eniye kuyo kuleyo ntaba kunamandla akhona owanikezwa wona siyakhumbula ngaphambilini dokotela okwasichazela mayelana nesimo sengozi yake yakuvelela kusho ukuthi umuntu waseningizimu Afrika ngaphambi kokuba uthole okuhle dlula kuyingcinamba qaphelana imali ingoma engeke ngayidlala ke lapha ithe qaphelana imali kubi kakhulu umkhulu unokusiqwashisa kakhulu ngalezo zinto umkhulu Ayikunjalo mkhulu ya ohambeni nje wemkhulu masikhuluma iqiniso kulo msebenzi wethu lo msebenzi ufanele ukulandele kungabe wena olandelayo ngenxa ukuthi ubona amathuba omsebenzi kuwona uzokushaya kusasa ngoba lo msebenzi uzongakwazi ukubalapha abantu kufanele umsebenzi kube wona okulandelayo that's why ngithi mina lento isuku okukhulu ubonakala mina ngiqale ngina 16 years ngithandaza ngaze ngangenwa leli dlozi engikhuluma ngalo lomlozi ngina 46 now so 30 years nje ukhona kwi experience so ngaze ngasebenza ngaginqa ama-truck njengoba ngangisho kodwa into efanele ukuthi lo msebenzi awukulandele so that uzofunda kahle nedlozi likuthande awuvele uthi nje uqala namhlanje bese yonke into ivele ibheke phezulu akwenze kanjalo so izinto ezinjalo mkhulu ngithi ukubekezela kudala impumelelo ngixolise mkhulu ukuphala ulimi mkhulu kune ivoice note engenayo lapha ngicela ukuthi mkhulu ngaphambi kokuba uhambe ngoba ubususitshelile ukuthi magama nqanje lona leli hora leshumi kumele uphuthume kunabantu abadinga usize eNingizimu Afrika mhlaba wonke jikelele wathi siye kuyo le insizwa ke lapha nasizwe ukuthi ithini Option la koka 011 Dr Malala Phezulu anikomla kubutisa ku ri senemi yi nga kuvalela swiswa wena kumbe hikuva mina ni cawuke xikovelo xa Matsonga Bangani xo kangetela xivitani maviva ku xikovela va ku xikomba so a ni kombela ku vutisa ku ri sometimes swa endla ku ri swilo swa mina swi nga fambi kahle hi mhaka ya loko ni ya misamo ni vitana ti-surname leti ta mina hayi ngiyamuzwa mina umlaleli kahle kahle inkulumo yakhe ubuza ngesitsonga uthi ufuna ukwazi mayelana nezinto ezithinta umsamo ngizwe indaba yomsamo ukuthi ekuzalweni kwakhe yena njengoba ewuchawuke uyibalile ngimuzwe ngathi uyibiza nezithakazelo uthi ufuna ukwazi ukuthi mayelana nalokho kuyenzeka yini ukuthi mhlambe phazamiseke umsamo wakhe mhlambe ngokuthi ngenelele lezi inakhuzi izithakazelo njengoba uMamthembu beke washo ngaphambilini ukuthi izithakazelo zingena kanjani ezibongweni ezinye izithakazelo ingene ngemkhuba yebo mkhulu nazo uthola ukuthi njengoba sila sifamily Yebo. mase ngigila umkhuba bese ngiyibiza ngomunye umuntu sibe sisibonga esisodwa njengoba ngumangethe ngithi mina nguNtuli yes uvela uyishintshe esikhaleni ngihlangane noNtsele so mhlawumbe usuwonile la ekhaya usujikela udadewenu walala naye usuyayishintsha wena nezingane ke izozalwa yilo dadewenu seyizoshintsha seyibiza lento eqondo wena usuyabaleka usuya endaweni ethize makuthiwa lozwane noNtsele akushayizwa lona yebo mkhulu into eyodwa kodwa ukuthi kwahlukana ngokuthi lo wabaleka weza umkhuba wahamba wayibiza ngobani mkhulu wangabe sayibiza ngalesi sibongo so iyahamba ishaye lapha namhlanje sikhona isibongo esithize engeke ngisisho yebo mkhulu khona badla umuntu kwadla umuntu leso sibongo namhlanje asikakayitholi into ethelela abantu bakhona noma beganile bayabuya emendweni abesifazane bayashonelwa amadoda awakwazi ukuthi akhule isibongo esithize ngoba sinomlando ukuthi badla umuntu
so into ekhona ukuthi asinike ukuthi masixoxa eceleni ngachazela ukuthi ilesi namanje kusaliwa nokuthi asilungiswe ngoba isithakazelo zakhona zonke zaqhamuka kanjalo so izinto ezinjalo omkhulu ziyahlupha uqinisile lo baba ophumayo